He pakanga nui kei te haere ake mo te tūru auraki o te rohe pōti o Mana. Mō neke atu i te 20 tau a Reipa e pupuri ana i te tūru o te warohe. Engari e tino whakapono ana te kaitono Māori no te rōpū nā hinara ka tāia e ia te kāhaki atu. He māneatanga tō te kaitono a nā hinara e kore tae te karo. Morena! Engari ka rahi ake tēnā ki te whakaneke i te kaitono a Reipa. Kei te mōhio au he whakataetai tonu tēnei. Roa te wā rātau e pōti ana mō Reipa. Ko te mea e mōhio whānuitia, kai te hoki a hekea parata ki te whare pāremata. Nā tōna tūranga teitei ki runga i te rārangi o tana pāti. Engari, Kei te mōhio tātou, he mana tō te tangata e kei ā rātau te whakaitanga, te nuinga a te tokomaha o roto o tērā rohe pōti. I pātai mātau ki ngā kai pōti i te rā whakanuinga māra hāpori i te rānei. He mana wahine aia, he rangatiri aia kai roto tana pāti hoki. I think it's going to be a tough go between her and Whāwhoi. Kei a Chris Whāwhoi te tūru i tēnei wā, i eke ia i te pōti ārohe i tērā tau. Ko tahi anake tana kōrero i te rānei. This is a Labour town and we're going to make sure we win it back and win it back well. Kei ngā tiriti hoki o Porirua, e rere ana ngā whakapai. We've voted Labour for years and years and years in Mana, and I think that we'll continue to vote for Labour. There's a lot of supporters going for Hekia, just for the fact that she's with the government already. I think this is the wrong area for her. I think, you know, most of these people around here vote red. Nō reira, mā whiro tonu pea te reo o Mana e kawe. He aha te reo mehe mea kāre he kiko ki roto. Kāre he tangata e pakari ana ki ngā maki o tēnei rohe. Ko tahi wiki mā tēnei kaitono ki te whakatairanga i taua whakaaro. Jasmine Pearson, Te Karere.